الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ade Allah subhanahu wa ta'ala ge heyo rahmata e ilahu ge heyo minwaru fulakiga Allah subhanahu wa ta'ala algon men lavwa fami wani iman kam ga ahlu erin kam ga e ilaha iman wegen tibi baikam ga Allah subhanahu wa ta'ala ge kawanta kan tedu ko qabul ko e ilahu ge nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam egeneste vevi mativeri risalat tedu koggen tibi baikamuka ade iman kamuge ahluweri algon menna mu'minun ge wahaka nuwata iman kamuge ahluwerin ge wahaka qur'anu ge etet tanika bayan wefave egotun deme algondu mi ade feshum gotun kiya dia ayatu ka ves Allah subhanahu wa taala mi bas wahi kurawwa famiyoni iman kamuge ahluwerin ge wahaka innamal mu'minuna alladhina iman vi mistakunge wahaka ehm algon men iman kamuge ahlurin kamuga vi hindu algon men dene gannen jehe mi iman kamuge haqiqata ki ko bato mi iman kamaki ko bato iman vevene ki hinetto mi iman kamaki abadu algon men na ekiga wane echetto ituru wefa uniwane nuata iman derika mativegen ituru wegen goswa davvegen dane echetto adi algon men na eki ekachka mi iman kam fila hinga dane to wakive hinga dane to iman kamuge fonikan e lazzat algon men hittere ga algon men hiba ga ashagannane kihinetto e iman kamuge fonikan algon men libene kihinetto mi algon men iman kamuge ahdoren kamuga waru dene ganne jehe kanka ade komekas algon men terega timam men Allah iman wa me bunay tabbe ko bole Allah subhanahu wa ta'ala kiritu Qur'anuga ade Baqara sura kiritu Qur'an feshigem yannani hama emme kuri kolgami wahi kurawani Baqara surat gavwana ayatuka wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin misakunga terega ve bayako misakunga terega ve bayako ebami hum bunanete timammen Allah sha akhirat wa iman wa me emi hum bunanete ekamak Allah subhanahu wa ta'ala mi bas wahi kurawani kiketo wama hum bimu'minin ebami hun nuwe iman wa baikamuga mi kuda kuda kamen no lobet muslim akhunne lobet muslim ukhtunne algon men iman wa me kiyagen tibe Allah ge iman wa me akhirat wa ge iman wa me bunegen tibba Allah subhanahu wa ta'ala niyami wawani qiyamatuhu mi iman mege tibi bay nune mi ege terem bay mista kunna efada baykam ga algon men tereng eves mi haku edeneto hama yaqin nedene mi algon men mi iman kamaki kobato hoda badan ebaje he mi iman kama rakka terve iman terkan ituru qur'an egotta hoda mi iman ka algon men na wakivege nafivege hinga dane kankan dene gane e rakka terve samadwan je komekas Al-Ankabut suratuke devana ayatuka Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun hay mistakun hi kurani heje ebami hunge dulun timammen iman wa me bunelumon imtihanu kurmakanu la ebami dukolle vene kama walaqad fatanna alladhina min qablihim ya jehigen ayatuka Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurani ama kasharon timang Allah subhanahu wa ta'ala emi hunge kuringa misakun imtihan kurawime wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin ege tereng teduko iman ve tedukori misakunna adi doguko kafirwe misakun tim Allah subhanahu ilahu mola denodigen ve am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna
saa ma yahkumun adi nuba amalta ko ule mistakun ebamin hi kurani heje timan Allah subhanahu wa taala ge uqubatun rekigane vene kama salame vene kama saa ma yahkumun hada hawa nuba vegen ve mihun e hi kurun emihun e deke deku emihun e nimmo ehmima lobet muslim akhunne iman kama ki hame kani dulum bunelum adi fuddale ve nechennu iman kama ki ei hame kani algon men hitun qabul kolla kollume vesno adi hame ei algon men kolla hame ikani amale vesno ehnames iman kama ge ta'rif algon men badalaf kam qawana ma arabi bahun iman matal iman mi bahuge mane ki at-tasdiq wal iqrar tedu ko qabul kuruma heki iqrar wo i'tiraf wo ehme iman kamuge ta'rif kamuge ilmen bayan kurawani qawlun bil lisan dulun kiuma shahadatu ge de kalima wa i'tiqadun bil qalb hitun qabul kuruma wa amalun bil jawarih adi hashiganu ge amal takun ege macha lazim kurakan tatta amal kuruma adi hama yaki ge den bayan kurawani yazidu bi ta'ah kiyaman terikan ada kurumge kankamo ge sababun e iman terikan ituru egende wayanqusu bil ma'siyah adi uredumuge sababun e iman terikan balikash vegende e iman terikan balikash vegende algon menna iman terikam ki ituru egende ayche kangon emme furatama bayan kuri ayatun egigen dani al anfal suratuge shaytanuge ayate Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi kurwa fawani mu'minunge wahaka iman kam gahlweringa wahaka innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah mu'minun naki ebamihun Allah subhanahu wa ta'ala ge matin haduma kodde vijekam gawanama wajilat qulubuhum emihge hitta birum madmolegen dami istakunne Allah ge matin haduma kodde vijekam gawanama emihge hitta birum madmolegen dami istakunne wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana adi Allah subhanahu wa ta'ala ge ayatage bamihna kiyawade vijekam gawanama e iman kan ituru egendeye wa ala rabbihim yatawakkalun adi ebamihge veri rabbage miho wakil kure tawakkul kure mi algon men deneganne je haqiqate iman kamaki ituru efa davgen daicche kiyaman terikam ga amalta en ada kureve warakun enage iman terikan ituru egende adi hamaya kiga Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurava haram kurava fawa uredumuge amalta ka garaganna waraka ikala iman terikan balikashwe gende algon men tere maragina baige nuata hama huriha mengeves me ihsas kurevene iman terikan bay duwas waru heyo kamuga amaltat kuga shamil we boda guleve duwas kolo iman kan ihsas kurevene iman kamuge fonikan nuata hita luikan libi iman kamuge e ufa verikan enage hitterega ashagane gendane ehname suretu boduwa waraka Allah subhanahu wa ta'ala ge nahi kurava fawa faafata karagane waraka ekale iman terikan balikashwe genda kan ihsas kurevene warak gina mihun beenum ve iman terikan itur kuran ehnames iman terikan itur kurane kihinetto mi suwalaki iman terikam ge foni raha algon menge gibaga luma galgon men komme mihaku esede suwala ke kihine to algon menna e iman terikam ge foni kan ihsas kurevene adwasawa mi hadisaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ashab bekale hamdala etu hega magumatin mi wada gannawani uhud hangurama ge duhu ge shahid wada gati ghasilul malaika malaika bekala ekalako inove bekale kamuga bayan vefa wani kommekas kalek faanu etu heka madina ga mi wada gannawani magumatin wada gannawani ka Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mi baddalwani kalek faanu vidalwani hadula salam denu wa fa hadula kihinen heje efada ibaratukum mabika ya hadula kihinen heje mi fada basule kalek faanu vidalwani hadula vidalwani kiketo vidalwani Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ajab antaris kurava waruge basule vidalwani nafaqa handala munafiq wecche timanna munafiq wecche
antaris nuwaneto rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ashabe kon teren bekade me vidalone timanna munafiq wecce Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu vidalone subhanallah e Hanzala ma taqulu ya Hanzala ki keheti vidalone den Hanzala tafsil ko devane vidalone timanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga majlis tak ekaleek faanu ge arihuga ekaleek faanu wa'd vidal wairu he ona seh devvaru suwarge narakaga wahagata bayan ko devvairu iman terikan iturwegen gos suwarge naraka hamalola fenna fade ekankan hamalola fenna fade ehennames ekkala majlis takun heokamuge heo basta gatu ive heokam ga ahduweringe majlis takun wakiwegen gos duniyawi kankam ga mashghul wima amidarin gata gos adi enum ves duniya evi kantato teriya masakkata kantato teriya diyama ekkala iman terikam ara balikashwekende Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu italwani timan kaleek faana vesehe wadagane debe kalun haas wadagen iman terikam ga masale ulani kam debe kalun hi efulu wadagen awah rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari ha wadagen nani wadagen Hanzala mi dannawani hama ikkala kuriga vidalu ifada nafaqa Hanzala ya rasulullah Allah ge rasulai Hanzala timanna munafiq wecce rasulullah sallallahu alaihi wasallam es antaris wadaga mitani Hanzala ki keheti vidalwani Hanzala vidalwani hama kuriga bayan ko devi gota den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawani dannawani walladhi nafsi biyadihi timan kaleek faanu ge furana ful ilahi ge appulu gawa Allah subhanahu wa taala gande vidalome tiyabamihum law tadawamtum ala ma takununa indi wa fi dhikr timan kaleek faanu ge mi majlis takkawa fadan abadu ehen tibe adi Allah ge dhikru kurumati abadu tiyabe kanunge haya tuge duwasta heda kurakam ga wanama tiyabam ekalunge iman terikan ituru wegen gos malaika be kalun udum faaba wadagen la safahatkumul malaika be kalun tiyabam ihna ata ajod ko salam kurawane fi turuqikum wa fi furushikum tiyabam ihum magumatin hingafa wadagen vies nuwada tiyabe kalun endu dankol takka osho wadagen tibe kam ka vies ves iha ves ituregen danekam ke walakin ya Hanzala henekam ke Hanzala sa'a wa sa'a tinfaru takrar kurevi walakin ya Hanzala sa'a wa sa'a ehenekam ko Hanzala ekankam wagut de fada mikam ves wagut denje he migankam kom ekam ko ves wagut ebiya ami darin ge kanta belhettuma ki wajibe dirulu mattaka duniyega kaabe mattaka ena e fude minwar hoduma keenege macca wajibu kam ge hemvi mekankam wagut heda kuranje hama ifadan iman kan ituru ko e iman terikan davvegen gos iman kan gelige nudiu mattaka mi fada majlis takkaves mi fada heo basta gadwa ha fada majlis takkaves tibenje he dekam ves wagut denje he ehm algon menna mi hadisa mi egen dani algon men iman terikan ituru kuram beenum wakam ga wanama uriga bayan vedi ayatu ge wani Allah ge matin handuma kodde vich kam ga wanama iman kam ga ahlu erinna ebamena hitta biru madmolu egen dane kam ga adi Allah subhanahu wa ta'ala ge ayata kiyawa de vich kam ga wanama ebami honge iman terikan ituru egen dane kam ga ehme mi ayata kiyawa unge nidasko egawa echkame dalgon me visna fikur kuram vi tadabbur kuram vi yaqin algon men iman terikan ituru egen dane iman kam ge foni kan ihsas kurevene adi hame yaki galgon minna mi hadisan libe de war bodo filawale mi abatu estimage gaage kurinkam ga rahmeterinkam ga eyo salih taqwa vir rangalu mismi hum efada mismi huna ki ga wagut gina wagut heda kureto bedo tima nubakam ge magun dairu tima ya ekama tarhibu kiya ekama hivvarudi e magun genda mihun ge badalu ga kiriya estimage faratun kushe faafe go samade fenijekam ko bana me ekam nasehetterwi heyokum ge maga amura genna fada ekuveri rahmetteri efada mismi huna ko won heyo majlis takal gon men won efada echi aduwe hoda badal gon men iman terikam ituru ko iman terikam ge foni raha
algon menge kibaga wang edekam ka wanama algon men mifada majlis tak hoda mifada majlis tak ka dekeve he wahakata kum faadali biganam vi kommekas kuri galgondo bayan kore fadan iman kamaki ei hame khani dulum bunela bunelu menno ei dulum bunuma ekiga qawlun bil lisan dulum bunuma ekiga shahadatu ke dekalimen iqrar ve dulum kiya wa i'tiqadun bil qalbi hitun qabuluka wa amalun bil jawarih adi hashikanu amal takun ege macha laadem kura kan amal takurun iman ve shahada kiya fi miha ina evje he yak gota amal ta bahatta namaz qaim kuran Allah subhanahu wa ta'ala fardu kurabba fawa enum ve sehen kandatta ganda kuran nahi kuravi kandatta kun durheliman algunum muttama terega hiwe fa miyonnani iman kamaki nuwata divesaka viti ena den abadu gabada muslimaka iman kamaga hlore ka viye swarge wade vene e algunum menna wakivegen dane chennune shahadatu ge dekalima duun kiyafa den hitan eriha kame kuriyas hitan eriha cheki kam gaviyas nuwata tima komme fada qabul kurume qabul kurikam gaviyas i'tiqad kurikam gaviyas timanda mi muslimeke ekamako abi kanka furihama wanje hene mi tin shartu furihama wanje hene hame kani dulum bunelumakum fuddai nulevene dulum bunelagen muslimekam gavina ma fir'auna kiwes muslimekam gavis fir'aun ge wahaka bayan kuraba Allah subhanahu wa ta'ala kitu qur'an ge wahi kurabani hatta idha adrakahu al-gharq enea gembun as gharaqun maru as kurimati vi hindu dandiwaluka ena bunye qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana minal muslimin banu israil baga ge mihun iman vi Allah subhanahu wa ta'ala fi wahin evves ehen ilahen wa ilahati manna miharu iman vejjame adi ehen ekani buniyenno wa ana minal muslimin timanna wani muslimun ge terenne komme rasul be kalaka ves Allah subhanahu wa ta'ala baawale mi islam din eki zaman takka shariata komme swarka tafatu e badalu ikamgo vies baawale vidina ki islam din komme akas enage bunun Allah subhanahu wa ta'ala gabulenu kureve ekive enage amalenne ene wagutu faaytu fahun ene bas muni adikiye ena maruge tumfe macca hazuru make gene baski ena dulum boni ehenna me sege faada ene nukuri algon dem badadama dulum buni bay amalu eskuri bay ehenna me seminge hitu terega eti teduko qabul nukuri bay munafiqu emihon namaz takogolne isna emihon dulum shahadatu ge dekalima kiya muslimun nakiga muslimun ge emme hewegen wa jamaatu ga de kiya rasul sallallahu alaihi wasallam fahpuluga namaz tawes ko khede ekam emihun nabe hegoton Allah subhanahu wa ta'ala kitu Qur'an ga wahi kurabani innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafiqun wakan kashwari narakage emme adige Abdullah ibn Ubay ibn Salul fadamis mihu emihun iman wegen tibi hame ekani dulun ehenna me semin hittere gawani kufru ei munafiqan nifaq kan i'tiqadu ga emihun qabul hitu tere gawani kufru faruifa ehem emihun gawah kumine naraka gemme adi ge ekam emihun shahada veski emihun namaz veskuri adiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahpuluga ekam emihun abehe gotum mi wahi e basfuluga mi wani naraka gemme adi ge mihmane ehem mi tinkan ekiga gennanje he iman kan furiham umatta kadi algon men badadama dulunnu kiya ekam hitun qabul kuri algon men miyadu wes fenidane kala mismi algon men terega rajyen beerun as algon men kiyawa den ule nota doctor nota ifada mismi huga terega mihon muslimun nennun ehenda me semihon mi dinu kanka qabul ko shahada kiya islam ennu ekam dinu ge kanka qabul kurabe mismi hon ebe tibi enna me semihon dulun nukiya ha hindako iqrar dulun kiya iqrar nuwa ha hindako emihun muslimun nakan me tin sharutu furihama wanje he Rasulullah sallallahu alaihi wasallam godu bebe fulo Abu Talib gombe kaletto godu bebe fulo Islam deenagen wadagen Islam deenuge da'wat for ko devvam fetum Makkah ge mushrikum faratun e libunu turataka undagutaka e huriha kamakun ekaleek faano himaya devawa
niwafak gande kamuga e wadagen hunnawi Abu Talib ehennama wes islam e wada nogonnawa qabul wes kurave we haqqu deinkama ehme darikalun Ali radhiyallahu anhu islam wadagatuma denno vithalone wa ijabade rasul sallallahu alaihi wasallam ya adi kiye lembatu tawwe sena kiya fa Abu Talib vidalwe fa bahuri Quraishunge mi anghem veringe furassare malame nuwakam gawanama timanna wes islami usse umekas maruge badiga maruge endumati ga uba rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadaga midanne e bodu be fulai ya am bodu be fulai qul la ilaha illallah mi kalima vidalu washe la ilaha illallah muhammadur rasulullah mi kalima vidalu washe erun timan kaleek fan bodu be fulattaka allah subhanahu wa taala ge hadratuka hekiri wadaga nuwata shafatir wadaga nuwana harigatibi makka ge mushrikun ge bodun emihum bunani Abu Talib miyan huriha duwa kaaba fange dimati gawlefa maruge tumfe mati kabali endu kaave dindu kurani he egota maru ediyai ehme Allah subhanahu wa taala kit nabiy sallallahu alaihi wasallam wara hitam fulu kure ehme kalai fane dandiwalu gaaves islam wadagan ne to dennevi ekama gulige Allah subhanahu wa taala Qur'an ga بس وحيك ربا آية بابا لبني إنك لا تهدي من أحببت كليك فانك بسنوي كليك فان لوبي وداغنا كم ميهك هدايتكم ولكن الله يهدي من يشاء إهن كمك الله سبحانه وتعالى هدايتكم إله إرادة كربي على كشة هداية تنجدي مسككو هداية هو تما مسكك كرامي هنا ما قد أكوانه يقينك إهن مسمى فينما فوز فرقس دي في ميهك e birwerikan huri kommekas mi ganugon men nengeni mitin sharutu furihama wanje hene kan iman kan furihama mattaka hama ikani dulum bunalaga de hisaba ko fudanu devenika eme mi iman kama ki mi algon men hama ikani dulum bunala men nun kan ebeje he dene gan algon men mi iman kan das ko ungeni miya ekkota gamalta bahattan ebeje he ade iman kam ge rukunta ebave رسول صلى الله عليه وسلم حديث بس فلتكا بيان قرآن غاوي سے بخور ادھا میں رسول صلى الله عليه وسلم غاري جبريل عليه السلام اڈاگن میں مشہور جبريل کے حدیث اکلیک فان کے حدیث ورگا ور پوری ہمیں ایمان کم کی کوبا کم بیان کو دبا فبے اے ایمان کم کے حقن میں ہر رکون میں مننی اے اللہ کی ایمان ان تؤمن بالله وملائكته ملائکہ بیکلن ایمان وكتبه فتك ایمان ورسوله ادي رسول بيكلن امام ادي قيام دوهن امام ادي قضاء قدر هيو من ورا نبا من ورا امام مي هاركو اگن بدادم ان تؤمن بالله الله امام الله امام مكي كوباتو اي الله سبحانه وتعالى يكي اگن من حدوا نتومگه ترين حدوا ميك مولي كائنات کا واہ اچك هد الہ کے الہ کن تدو کو قبول کرو e ilahage ekanikan alukan hakku alukan ada kurun hakku wegen wani ehen ebbes farataka alukamen amuralun huttewegen nuaka ghaib engi motigen wa faratike hameken Allah subhanahu wa ta'ala ka rizqu devwa rodi baraka tanawas ko devwa mi huriha kame ko devwa faratike Allah subhanahu wa ta'ala ka ebbes ehem faratake amura anulun e gidu kolaki shiruku mi algon men dene gannan ebeje he mi iman kan islam kan iman kan dene gannairu mi iman kan islam kan nafi kolla shirka ki kobato wes e biru bodu algon men terega sihuru hada mi hon ade no wes allah ge hukum fultak macha bas pone ege macha boda vegane no tei ghamunu da hukum tak ekkamuga mi zamana nugule la insani nuwata boda hukum tak ekkamuga una mismi hon e bole ege macha hukum tak gennan je hene kamuga mi nurakkaterika malgon men deenum beerwegen daane kanka ei Allah subhanahu wa ta'ala ya imam nafi wege dane hisab Allah kamen engevi me ya dekola baspuna kombeto algon men nak adi hame me Allah ha ifada kurun e fada sifata baruta ge parataka makhluqun libige ma kama qabul kurum kurige bayan kuri fada sihuru hadami ho emi honna mismi honna gellundi mismi honna kankan koddi thanawaskan hodadi nuata ghaib gawa kankan faalu bada mini kankan mustaqbal ga waane kama kiyadi hedu mi jinni shaytanum beenu ko Allah kafirugen kuruwe kankan mi
algon men deneganne je kankan algon men me iman kama ki ko bato wahaka dekiveru iman vegen ti beikam algon men dawa kurairu algon men gabul ko gen ti beru komekas Allah ge iman mumge terega mi batam miti adi hame yaki kan e ilahu ge malaika bekalunna e ilahu malaika bekalun heddevi kam e insanun na tafatu makhluq ekka Allah ge uredu men nuwakam keume buime gebbes kam ka beenum wade nuganna bekalunne nurun Allah subhanahu wa ta'ala malaika bekalun heddevi kam la ya'suna Allah subhanahu wa ta'ala ya e bekalun uredi wade nuganna ويفعلون ما يؤمرون الله سبحانه وتعالى امر كرب بكم برابر فوري مي گوت قربان ايتا گيتا كانكم ملائكه بكن لبي فاوي مارو هيپو ملك الموت تعالى في فيلم نبي ملائكه بكن الله سبحانه وتعالى دوا فاوي ادي نو وس واره وسوما ادا گگرا واره بهما مينو وس بفد هوريها كان ايتا كم هينگو مغا الله سبحانه وتعالى ملائكه بكن لوا فاني insanun himayako rakkatir ko dinu mattaka algon menge himayatu gaves malaika bekon lawafa kama Allah subhanahu wa ta'ala kitu qur'anu ga wahi kurwa fave algon men dirulum ga mi dimawa hinga binga uleer daturu faturu konwa tehemves mi ule ulum ga algon men dimawa nurakkatir kanko salame ko devuma malaika bekon lawafa em algon men nei huriha tafsilai namun nama bekon ga huriha tafsil take negon names mi kankam tedu ko qabul kuru وكتبه هذه إله بابا له بفتك إمام وريغا بابا له بفتك إله بابا له بفتك زبور توراة إنجيل مففك إبراهيم عليه السلام بابا له بنو أكل صحف إبراهيم مي فتك أدي أكيد كيرت القرآن يم فهم إله بابا له بفتك فتك إمام متريغا خاصة كت قالون من بابا له مي كيرت القرآن إمام همنه أكيد egawa komme akure komme fijje adike komme hukume teduko qabul kuranje e Allah ge imam ve gotaki egawa emme akure vias fijje vias ves inkar ko fimiha emme hukume ves inkar ko fimiha ena qur'an dogu kuri qur'an dogu ko fimiha qur'an ge kuda minwares dogu ko fimiha Allah furihem gotka imam mehka waneto nuwan ei malgon menna e qur'an ga baba lefa wa kum meche teduko qabul kuranje he ei fetaka imam tereka adi hame heme rasul bekalun nan imam Allah subhanahu wa ta'ala ki rasul bekalun fonubika adi ege terega khasa gotika algon men mi emme fahuge mi ummata fonubevi ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ekale faana e risala teduko qabul ko ekale faanu genes devvi huriha ite teduko qabul kuro ei algon men iman kan sohum ge terege himene kame algon men ebbeyan iman vefa bai kankan fenun iman mi kanka timane qabul kureve ekama ko dem mihira kanka timane ka qabulen kureve mi buddhi ves qabul kura kanka menune sahha saradu thabit fa wa ebbes kame rasul sallallahu alaihi wasallam ki ban sahha magun warid fa ebbes kama ke inkar ko fimiha ena huri biruwer fatte rege terega ena dinum berwe gada එහෙම Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an ga hikra bafani afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd yabami Qur'an gebbe gima fa anabe kafir wani heje furi hame iman wanje tedu ko qabul kurun ei neenge ge fari gamiha ko ei Qur'an ga ei hukumek kame nuata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatu ga bayan fa kame kan neenge kame nukuri asnuata ei ade inkar res kurai fo vedane he ifada halatu ga deena kafir no vedane kamu bayan ko di for ko dinuma fahuwe seenage sikundiye nuisneti den eyage inkar ko fikam gawanama timana namaz kurame timanna mi muslimeke ekam timanne ka qabulen kurave rajam kurumge hukungama mi islam denu gonnane hukumekam Allah ki ogawante ilahi ke algon mento Allah havre molag e ilahu ge dinu ga sharu kurava fa kan algon mennetto bodengeni note ilaha ilahu nabiyyato eme ilahu kamen angawafkum gawana ilahu nabiyya ekame bayan ko devafkum gawana ma ekame teduko qabul kuran jhalgon hagigatu ka mi wahaka faah kollani miyadu algona muttama terega khasa kotika zuwa kudin social media ga emihunge islam kan iman kan fidagen dan eta kame eba kure timanna menna ki muslimun ne timanna men Allahan imam me
ekamaku emihun eba une Allah ge hukum taka de kolu hada nuata ejinsu gulon hingom fada kankan Allah haram kurevi kankan ekan kuram beenum mihaka ekam ge furusa tonnan jehene nuata deen wes badal kuram beenum wiye ena muslima kavam beenum nu ehen deen nuata wes deen qabul nukura kuram beenum nu wi me enage hakku onnan jehene right enen onnan jehene ehen deke miha eneki muslime kamuga e hisabun nuwa ena warhema e jisun gulun nohun giyas ena warhema Allah fiya wahem farata alkon nukure segota gena qabul koffita ena Allah haram kure vikame hudda kurumge sabon evani deenum beruwefa mi algon men iman kamaki kuriga buni hen hamekani dundum buneli manota divesaka viti ei ena gaga oluda badda faunde iche non hamekani abadu ga bada algon men e iman kam me gahudwerin ne bunegen dawwa kuraru kuriga bayan kuri aya baqara surat kavan ayat ga wa fadan qiyamatu Allah subhanahu wa ta'ala mi fada mismi hunna angawane wa ma hum bimu'minin eba mi hunu Allah iman baikum komekas algondo mi darus kol nimmadani iman wa bi gotuke furihama namuna dekkevi bekade gade mara tuppulu zuwan haku bekadeke wahaka sahabi bekade rasul sallallahu alaihi wasallam ge ashabe kal tere bekade algon menna mi kankam wara rangalan engegen daane algon me dekki wahaka tag imamuma ki baha amalun gulifa kamekkan pura itikade ge sabun muna bahegge sabun wes miha kafaru ge hinga daane kama mi kanka mi hadisan algon menna wara rangalan enggen ende adi Allah subhanahu wa ta'ala teduko qabul ko Allah ge nabiyya teduko qabul ko ede Allah wanje lobi Allah ge rasul wanje lobi e amana atterikan tedu erikam ge furihama namuna ade Umair ibn Sa'ad radhiyallahu anhu wara tuppulu umur ga islam wadagati umur fulun diha ahar wadagen adi gina duwastake nuwe islam wadagen neviru komekas wara tuppulu iru evres tuppulu iru bappa avahar vech wara faqir nikometikam ga dirulwi alhalane hiterkame foruko den evves mihakune hama ekani mamma ya ekiga dirulum gendei haran nikometi faqir halatuga unnevi ehen hunnawaniko madina ge musandi bekalekam gawa al jullas pun suwaide kiya bekalaku kaaveni kurawani umair ge mamma kaaveni kurawage musandi tanas bekale komyakas e duwaswarki ei rasul sallallahu alaihi wasallam makka ga dawat ge hedu kuruma fahu madina ya hijra kuravi duwaswaru e duwaswaru hara tuppulo iru umuru folon hama emme dihawara ka ahar wadage tana umair islam wadagati umair ibn sa'd radhiyallahu anhu islam wadage no fo edekki namuna ade tedu eri amana teribekade kuda tuppulo tiha aharu bode nuna talgona miedu kiya emme kuda tutu kuden terega mehimeneni homme namadaka miskita wadaga no akam gawani bai ebba fahar julla sa ki kane ba fahar ikane maayekane mi manzar fenifa umairuge mamma wes ufadun folifawani hit furifawani ufadun hi folifawani eha himaterikam gadala maseke kura teduweri rangalo salih kujja kudibuniti devviti hame yaki ga jullas wes islam jullas wes e finnam dia kantatoke sababun intiha lobiwa amilla dariyekuta lobiwa dariyekutuga bala bodkurum die adi bodom die waraka tunu filikama visnun tunu kama e tedueri kama amaneterikam vennum die intiha ge hemve jullas we samilla dariyef fadan bala bodkurum die adi umair we samilla bappe fadan jullas do o bive kommekas mihen daniko hijran nuwana haru rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabuka rumina hangurama kuruma diuma nimma ma ekan i'lan kurave onu musum ke duaswar warad dur madina warad dur enghas kilometer avres dur ei tabuka ki etanu ga tibi rumin e mihuna hangurama kuruma nasora lashkar tayyar kuruma engevi tadu duasware hatiyaru madu muslimun ga adatuga fudun terikan madu duasware adi honu musuma vumon wakim bodak tadu madukan aame fawani hemve kuri baga i'lan kurava ekalefano hita nanga eki bebe fulun wadage hangurame wadaga tumattaka hita for kodde mun gendiya fasaage bodete hita usman radiyallahu anhu fada bebe kalun
e be kalum vedevvam ngendi wadi anhem be kamalum ves e be kamalum turukurawam gengolo ve rana rihi ge hanata vedun kurum gendiya e warum ves hangurame diumattaka sawarwane ahefade ecche netigen hanguram kurane kandi ecchi netigen eta be kalun hangurame dium ge huddanu devva me ade du hegga umeira mi fennani veni wada gannawani miskitu beeruga be kalaku e be kalaku avahar fullapam gengolo wa thammati hifagen wadagen e thammati vikade umattaka ei ki kuram to hangurame jihad wadagatu mattaka khandiye badawagatuma fasa hoddewuma ehna me hama munafiqunta madina gatibi hittaka balimadukum fedifatibi mismi hedwas warwestibi emihun diyei mikama dekola mihuna kurewunu urihakame kurum wahakada dakka rasulullah sallallahu alaihi wasallam e badunamuko nuate ekamun ade jihadun e kuram daangulo jihad hutumatta kamihun kuram kame kurave temihun edki wahakada dakkamun diya komekas umair warak antaris wadagen fi jullas eha tanawas musande beekade adives eha e duwas virwes avahage ekamuge hiterikam ebbe sehiterikam forukonu devvi ima ehm vedu hikka miskitun ge mi wadagen warak ummida kiga mi manzaruta kurimatiga fenna munde eki beekanum wadagen me devva hita gehemve wadagen mi wahaka dannawani jullasa denne mi ma jullas mi puna bahaki umair siswali bahe sihigen gos miha antaris wege haram wegen di adi kiye miha ekam war bodu fun asarek kore bahe jullas mi punani kufuru ge bahe sida enage dulu in kana muhammadun sadiqan fima yad'ihi min an-nubuwwah wa nahnu sharru min al-hamir muhammadu nabiyye ke kiyagen e kura da'waya ki tedu da'waya kam gawanama timanna mennaki himarun navres dashun nikameti darajage baike subhanallah kufuru ge basmuni ehindu e adu ifa umayr di sissage hadwan nuhadwan gote negunu miha sihun livigendiya ehenna me sittere gawa imman kam waguton elawwali danawani kiketo e jullase allah gandi huwa ko puname mi bimmati ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiyawa emiha kavre wakin emiha ku deke wakin boda lobi wa ehin evves miha ku no e jullas fiyawa ehin names warab bodo baheke tividalu timanna ti sirru kofikam ga faaluko rasul sallallahu alaihi wasallam for ko difkam ga wanama jullas no tabappa fadihebwane timanna mi bas sirru ko wanhana kofikam ga wanama timanne hawale fami islam kam ga amanata khiyanat terve kuntu amanati wa ahlaktu dini timanna ge dina dunya ves halak ve diyeye allah gandi muname timanna ti khabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam dannawaname ti vidalu ibastakame durangala samadwe hunnawash visnama kuda tuppulu kucche kehename iman ka hiterega wa minwaru faasaya nuta libidan e tanawaskama e alaluma doebba kuluna hurihachege he duwas e hisaba deve bekala ki jullas ege sababun jullas e huriha alaluma doebba e ki bandu kollawa nikameti kamuge teriya vetige hinga dan henna me iman kan evre warugata ekamaka jehinu wade nugannawa algun men miyadu halaki kobato iman kan ves vikkalan tayyara getebbe kumiti beni lari kolakattaka madu faasa fochaka ehna me sevre tedu veri iman kam gahdu verin allah ge rasul wa lobi bodwan evre amanat ter tedu veri bay komekas algun ha warak khulasa gotiga bayakal de to balana komekas ava wadaga rasul sallallahu alaihi wasallam e khabar devani devvi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabe kan tere bekal fonwane jullas genawman jullas genes rasulullah sallallahu alaihi wasallam sual kurabani jullasa umair e vidalwa basful vidalwa wahagatakke tedaki kobato vidalwi ma jullas me munani kiketo kadaba alayya ya rasulullah waftara allah ge rasulai ena timanna gamacca bodu doge ke hedi bodu buhutana ke doge ke hedi umair libuni sihumen hama kuda iru kole kurin demme kamfatun evves olumen neti saafu sida ibaratun adu hibasta ke henna mes mihare dogu kuri ene hadani doge ke timanna ya behegot buhutanu doge ke timanna gamacca ge hindu ashabe kalum santaris wadagan e be kalum e tuttu umaira di mada badawafa
adi jullasa bala mitibbevi kommeka sege terem iman kamuga mi balimadu kan hori mi hen mi bunani hadaha wa nulafa kuccheke mi evara bada bodu kurima hiriye kanta kurigai ehna mes e dedibbe bekanum vidalu ve tutu kuccage muunumatin efenna iman terikam gasartage hasta dogennu kure den jullas mi bunani e Allah ge rasula e timanna Allah gandi huwa mis koffana me e timanna buni bastake nunkama Allah gandi huwa ko buname timanna bastake nubuna me timanna mi bunani hakko bahe umayr huri asarege bodu kam lolun karuna hore mundiya hota famacha karuna ta faaba mundiya e hindu umayr Allah subhanahu wa ta'ala dua kurevi Allahumma anzil ala nabiyyika bayana ma takallamtu bihi mifadan miyalage veri rabbe imba Allah ge nabiyaya timan mi bayan kodin wahakatak haqiqa bayan kodde wande kommekas wanuane ge ashabe kon mesmitibbevi ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanu hime mi wadagen vitay bekolna fenu wadagen fe hisabun egicche mi wahi annanika magutun Allah subhanahu wa ta'ala wahi babalam manikan wahi babalam fetum maki ga jullas ke moonumati mulin nusanawas vegen tiya komekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahi ekalefana di wadaga tum ekalefana den bayan ko devani e ayata tauba suratu ga hadde hatarun aya يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وس آية نمن ذك وإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة مي آية يحلفون بالله ما قالوا بامه الله غندي هواك بنته ميهم بني باستك كي ميهم بني نبونا باستك كمغا بني باستك نون كمغا ولقد قالوا كلمة الكفر إهن كم كميهم بني كان كشوري كفر باستك وكفروا بعد إسلامهم adi islam ma fahu emihun kafir wegate mialgon menna mi gengeni adi islamike muslimike bunjas tulum buna bastakum miha deenum beerwe kafir wegen dane kama den e fahum yannani wa yatubu yaku khairan lahum emihun tauba wejkum kawana dembe semihun heyukum bodu wegenwe adi wa yatawallaw e furagastifkam kawanama yu'adhibuhum Allah 'adaban alima fi dunya wal akhirah dunya akhiratu qas qadfa degam 'adab Allah subhanahu wa ta'ala ibamna dewa hutte den jullas munani balla tubu ya rasulullah Allah ge rasulai timana tauba waniye e umayr vidalu yete timana hedi doge Allah subhanahu wa ta'ala dua ko de washe timana ge faafu fussuma adun islam wada gannawni adi rangalu bekadekam ga fahum wada ganne komekas den rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada gen ekala etu pulo umayr ariha wada gen kale fanu ge barakat appulon kale fanu ge e kamfe pulo ga madu madun hippa wafa vidalu wani وفت أذنك يا غلام بما سمعت وصدقك ربك إيه دريفولاي إيه كودا كوجاي تيماගේ කම්ෆත ගිබුණු වස් අමානත තිරකමක් ෆෝර් කොද්දී ෆීමේ අදි කියෙන් හෙජේ තීබාගේ වෙරි රබ් හැංගුඩු මතින් ඒ බස්ත තෙදුක වහී බාබා ලවැෆිය ඊමා තිරකමුගේ ෆෝනි නතිජා මි ෆෙන්නන්නේ එහෙම විස්නා මි ගොත කල්ගොන් මෙන් ඊමාම් වෙවේ තල්ගොන් මෙන් ගදාලා මසෙක් කුරම් වී කොම්මක සේගේ ෆහුන් දෙන් hatta boda jullas umairu deke do biturwegen dekibe umairu ge nangane ve komme majli hegga vidalu akam gave Allah subhanahu wa taala umaira he jaza devwa shatimanna kafir we fawani ko alun amura islam dina geneste vi ene timanna narakiya vetti wa salame koddini e darifule he min iman terikam algon menna fennan hure misadu talgon me feda bekam ve to badan vi algon men bes iman wa me ade dulum bunadagen tibbekama ko hewarun adi fuddade ve kanne mi iman kama ki hoda kobato hoda bala furihama gotuka Allah ge iman ve bay iman wa bekam ge ve to gadala masake kuram vi dua ki Allah subhanahu wa taala algon men emmenna bes iman kamu ge foni mirukan devwa algon menna ki furihama gotuka iman vegen tibi iman kam ge ahduren kamu ga ve naraka minju ko devwa swaruge ge daimi ni'mal libe bekam ge levevun وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته